En van my en die span se kant af, goeiemôre, good morning. Goeiemôre, good morning. Welkom by Donderdag se Goeiemôre, good morning, waar jy elke oggend eintlik saam met ons kan leer en lag. Pieter, wat is op die Donderdag agenda vir Ons die het baie program op die vandag? agenda vanmôre, leer en lag. Ja, maar dit is mos wat gebeur hier op hierdie program. Ek het al baie gelag en ek het al baie geleer en dis inderdaad. Ja, jy het al baie name geleer en Ja. frases geleer. Nee, ons is Baie, trots, baie Pieter. dankie. Trots. Op vandag se program het ons heelwat lekker dingetjies waarvan ons ook baie kan leer en weet nie of ons daaroor gaan lag nie, maar ek dink dit gaan leer saam wees. Maar dis ernstig want die brilletjie is nou Ja, uit. die So brilletjie hier is gaan ons- ernstig op. Nicole Barlow van Carry App sluit by ons aan om te vertel hoe hulle platform skoolbetalings veiliger en meer eenvoudig maak. Dan skop ons ook 'n splinternuwe reeks af, geïnspireer deur die Santam Money Bootcamp. In die eerste episode gesels Maya Fisher French en Mapalo Maku oor die krag van saamgestelde rente. Later die jaar word die Nimmerfees Pretoria by Klein Kaap Boutique Hotel gehou. Dis die begin van 'n nuwe jaarlikse musiekbyeenkoms en die Joshua na die reën en seuns van vlugspanne is hier om ons meer daaroor te vertel. Ons gaan daarom ook 'n bietjie musiek maak saam en al die lekker gesels so. Hier kom 'n lekker uitstekende vol program. Ja, soos altyd. Pieter, as jy kan dink aan 'n sport wat Ja. graag soos 'n aktiwiteit wat graag 'n amptelike sport moet word. O, genigtig. Wat sou jy sê? Rosie, jy's bietjie vroeg op my met daai enetjie. Het jy enige gedagtes? Ek dink ballet. Het jy al Ballet. gesien hoe O, natuurlijk. atletiek en sterk Ja. en like gespierd is 'n balletdanser? I think it's really something that should be As dit 'n considered to be a offisiële sport. sport moet wees. Want kyk, ek dink die ijskaatsmense is soos ballerinas op die ys. Ja, maar hulle is 'n sport. Hulle kan Ja. by die Olimpiese spele deelneem. Die rede hoekom ek vra is I saw something so strange online recently. Tell us more. Absolutely. There's a new contact sport making headlines in Australia, and it's more brutal than it sounds. It's called Run Nation Championship, or RNC, and the concept is quite simple. Two competitors stand a few meters apart, Yeah. and then they sprint at each other at full speed, full force, with one goal to knock the other person down. So basically, you know that game that they play in the American movies, Chicken? Ja. Van hulle die karre so, ja. daai steek mekaar Dis in. in human So this form. is human, exactly. So the sport grew out of the viral Run It Straight social media trend, where young people filmed themselves colliding head on for views and bragging rights. Now, organizers are trying to professionalize it, complete with weight classes, medical teams on standby, and athletes who often come from a rugby, football, or combat sport background. RNC's CEO says they've worked hard to make it as safe as possible, with strict vetting processes and doctors and paramedics present at every event. But even he admits the risk of concussion or serious injury is real. Sports neurologists are sounding the alarm, warning that repeated head-on collisions could cause microscopic brain injuries every single time athletes clash. Some experts are even calling for the sport to be banned, arguing that having medical staff on site may create the illusion of safety without removing the actual core danger. Despite the criticism, the sport is growing fast, and the latest event in Sydney sold out a 5,500-seat arena, and the hype shows no signs of slowing down. I actually saw an article about this earlier this week, where apparently a young guy in, I don't know if it was Australia or New Zealand, but it was that side of the world, actually got seriously injured because of this. I can imagine. Let's take a look at the video, Pieter, sodat jy kan sien presies waarvan ek praat. Ja, nee, want ons sien hier staan hierdie twee bokkekoppe. Dis die afstand. Nee, genigtig. Oef. Nee. Hoorie, dis groot mens, dis nie kleintjies nie, dis willemanne. Nee, kyk. Maar dan, ek is seker daar gaan mense wees wat gaan sê, wat is dan die verskil tussen dit en 'n rugby tackle? What is the difference?
Nee, ek dink nie daar is meriete daarin. Hierdie ouens gaan nou voel aan eintlik om mekaar seer te maak. Seker maar met rugby ook, maar met rugby is die reëls en goedjies daarom nou al so. Yes. Jy het al gesien wat se There's rooi nothing, kaarte you word can't do a uitgedeel. high tackle or whatever. As jy nou op jou kop land, sometimes, you know, it's the luck of the draw. Maar hier is die doel, soos wat jy sê, Ja. to knock each other out. I think it is. Ons het albei seunskinders. Imagine. Hulle moet met sulke grappies na my toe kom, ek gaan vir hulle sê. Absolutely not. Waar's Elsa nou vir daai? Absolutely not. Wat jou tasie en pak Ja, van. nee, kyk, I hope it never comes to South Africa. I think it is just so dangerous. Ek kan verstaan hoekom hulle so baie kaartjies verkoop het, want mense is nuuskierig, want Spectacle. onthou niemand gaan dit doen nie. Dis so 'n klein persentasie van mense wat dit doen. Maar nou ja, storie vandag gelaat, die Suid-Afrikaanse regering oorweeg dit om sosiale media, hoor nou hierdie enetjie, soos TikTok en Instagram ouderdomsbeperk te maak. Kommunikasieminister Solly Malatsi sê daar is duidelike toename in skade wat deur aanlyn platforms verrig word. Veral onder ons kinders, hy verwys na kuberafknouery, blootstelling aan onvanpaste inhoud en selfs die lok en versorging van kinders deur volwassenes aanlyn. Volgens hom lyk Suid-Afrika se hulle kyk na lande soos Australië en Frankryk wat reeds streng ouderdomsbeperkings ingestel het. Maar hy waarsku dat 'n verbod of beperking of eers behoorlik uitvoerbaar moet wees. Hy sê daar is 'n behoefte om vinnig streng reëls in te stel, maar sonder die regte meganismes en wetstoepassing kan dit bloot kosmetiese ingrypings wees. Malatsi wys ook daarop dat selfs Australië se stelsels reeds tekortkominge toon. In een geval het 'n kind bloot 'n vriend se identifikasie gebruik om die ouderdomsbeperking te omseil. Digitale regskenning, Emma Sadler, ons ken haar almal, stem saam dat sosiale media eintlik ouderdomsbeperkend moet wees. Ek dink is 'n goeie ding. Daar is tans, ek weet nie of jy die nuus dophou nie, maar daar is tans 'n hofsaak in Amerika waar al die groot koppe by Facebook, Instagram, TikTok na die hof toe geroep is om te kom getuienis gee. And they have to defend their platforms because there's a 20-year-old woman who said that social media made her addicted and it's ruined her life. So she was on Facebook from age 11 and then on Instagram from about 13 and TikTok from 16. So she's now 20 and she's had like 10 years of exposure to social media and she says it's like a drug. So now they are looking at ways that they can actually prove this and make it very, very difficult for a child to get on social media. Ek dink dis een wat hand opgesteek het en gesê het, luister, ek sien ek sit met 'n probleem. Ja. Hoeveel miljoene ander jong mense in goed is daar nie wat vasgeklou is aan die social medias? Tyd en hulle sê die rede hoekom sy eintlik 'n regtige sterk saak het is omdat hierdie toepassings en hierdie sosiale media platforms is so ontwerp dat mense en kinders veral, they don't have a fully developed frontal lobe. Their brains are still growing. So it's so addictive that you just want to scroll and Rosie, scroll maar vat vir ons ook. Ek meen ons is volwassenes. Hoeveel keer word ons ook gevang en ek weet my vrou is baie kwaai by my by die huis. Sy sê as jy alweer op jou foon. Ja. Dit is seker 'n mate van info maar. Ja, ek gaan daai hofsaak baie fyn Hou hom dop en hou vir ons op hoogte. Bly intussen net waar jy is. Ons gee raad oor Valentynsdag. Net hierna. Lekker. Hey, dis Valentynsweek, die maand van liefde.